if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my... Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya tetap di channel Yulili. Dipencet dulu biar kali ini kita mau jalan-jalan per pekan karena ini adalah malam tahun baru, Chinese New Year's Imlek ya. Jadi kita mau jalan-jalan ke Causeway Bay dan sekitarnya, monggo. Ditemani dengan bojo saya yang sangat setia, darling. Teneng. Iya, di belakang saya nanti ditulis. Teneng. Teneng. Wes, gue kejelungup. Oke, sebentar. Nah, ini malam Imlek. Biasanya nenek pasar murah ya, atau per pekan. Tapi nggak tahu sekarang kok sepi sekali ya. Kayak melebihi malamnya Halloween itu malah umpel-umpelan. Cocok, sangat-sangat cocok. Sangat-sangat cocok. Ini kondisinya di Causeway Bay dan sekitarnya ya, belakang Sogo teman-teman ya. Jadi kita mau jalan-jalan. Nah, ini bukti Chinese New Year's. Buah jeruk. Hah? Kok iso? Buah jeruk bukan apa-apa saya mundur ah. Aduh, kan mundur-mundur kayak undur-unduran ah. Wes gak apa-apa wes. Nabrak wong loh. Nah, ini keren teman-teman ya, karena kita ngevlognya di jalan raya. Dan bojoku jadi kameramennya. Terus pakai alat baru. Jadi ya kita lagi trial. Awas stop. Oke. Nggak usah. Kita nggak usah lihat wajah saya. Soalnya bojoku tadi undur-undur. Kita lihat depan aja. Di rumahnya UT apa di mana? Oh. Nah, dulu. Oke, kelihatan darling. Oke kok, sangat oke sekali. Karena walaupun malam, Hongkong kan kelihatan siang. Gambos ngono lho darling, gak diseneni ngono lho. Hah? Dulu kok gak boleh? Ya itu kan Victoria Park. Oh. Oke teman-teman, gemerlapnya malam tahun baru Chinese New Year's ya. Nah, ini kita mau mendekati ke Sogo. Karena biasanya kalau Sogo itu tempat orang belanja, pasti rame berjubel-jubel. Kita nggak usah belanja. Kita ngirit. Mau aja ya. Karena kita harus nabung. Beli apa? Mau beli something. Diamond. Harapan itu kan boleh tuh darling. Ya kan tahun baru. Iya dong. Lek sak sunduk iku duduk diamond. Diamondmu kan perang-perang sunduk ta? Tiap pagi diamondmu? Ada sih. Ketok ra. Sangat-sangat jelas. Ya mundur sik ta, aku tak maju sih. Oke. Ngono lho. Sekarang kok view-nya merah ya? Oke. Lampunya merah. Oke, jalan-jalan teman-teman ya, menikmati malamnya Hongkong. Daerah Causeway dan sekitarnya. Mudah-mudahan ketemu salah satu teman-teman yang di Hongkong, nanti kita bisa nongki-nongki ya. Nah, kita jarang sekali untuk jalan malam karena timingnya saya kerja pulang dan hari ini agak longgar, saya pulang agak cepat. Darling, Chinese New Year's anjingnya kiri asune juga nggawe baju. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's
black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Loh, kiri es Don. Wes, nah ini teman-teman ya. Mas gak apa-apa, gak usah ngono, aman ketok. Nah, awas. Hah? With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? My nightmares see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Loh ya, nganan. Paling kita kan Jesse. Nggak bawa KTP. Hah? Oke. Ketok. Sangat-sangat kelihatan. Oke, wes yuk, let's go. Kelihatan. Sini. Jaga stand monitor. Aku nggak bawa KTP. Polisi gue mandek Pak Melayu. Iya. Ngomong kanyane KTP deling. Lah. Iya, soalnya cepet. Iya, makan apa sing keri ngono. Heeh. Ini kira larang loh. Kan ini asli dah iki. Heeh. Dan ini kan mekar. Terus Layu. heeh. Kan layu. Heeh. Sak prepekan tok. Manan. Oke. Pasti lo live. Tapi ya nggak apa-apa. Lihat perpekan orang pada bawa oh. Tandur. Kenapa simbolane? Simbole kok tanduran? Laki live. Tandurane, penghasilannya tukul. Iya. Ya kan tandurane, penghasilannya tukul. Terus lek adus kan gawe kembang toh. Nah, jadi bad luck. Jadi buang sial di masa-masa tahun lalu itu wis disiram kabeh di gua.
Mitos. Keyakinannya mereka begitu. Iya. Maju ya? Ya, Oke. keyakinannya mereka. Nyebrang. Yang rame Victoria Park. Ini wis di. Oh, ini jalan menuju KJRI ya teman-teman. Kita malam-malam. Kenapa? KJRI? Enggak. Kita malam-malam ngapain ke KJRI? Anu. Laporan. Panjang paspor. Malam-malam perpanjang paspor. Yoi. Paspor diperpanjang biar kita nggak OS. Loh, anyar iki. Oh, ki sing gak tau blas ya. Sing di Chongsao kemarin ini. Oh, dadi ngene dari Lux. Wah, keren darling. Oh. Sama loh iki Chongsao nih. 3 tahunan. Tahun bangunan wis berubah. Iki ya karpak iki ya anyar iki. Karpak baru ini. Mana? Montore somene. Masa? Oh. Oh. Nih, teman-teman ya. Ini namanya tempat rumah kita. Rumah kita di sini. Rumah bapak kita. Rumah bapak ibu. Oh iya, lagi cuti. Tilek kampung, lagi tilek kampung. Oh. Oke. Orang duit tokonya tutup kabeh. Iya. Kene iki biasanya wakeh Pak D. Ini anyar. Toko Indonesia Primadona. Delok sini, bukan ah? Oh, bukan. Oh, tempatnya yang situ dulu. Oh. Ya, tempatnya rumah Ira. Yang dulu lantai 10 itu? Oh. Iya. Saleho nek ndi Saleho? Kalian nang balik Wali endi? nang tengah Sing kene iki. toko Primadona. Oh. Telepon jam. Oh, gak duit ya kita. Apa? Saleho. Jangan. Tapi gak enak warung buka. Dona. Buka apa tutup? Tutup no, tutup kabeh, peteng kabeh lho. Peteng dedet kabeh. Iki buka Dona kok tambah bakul lagi. Oh iya. Sangar ah. Yo panggahana Dona on the bed. di shirt iki duduk. Duduk sini. Kene iki Saleho. Ndi? Oh ya apik resik iki akeh. Sarang iki paling ya. Piro? 9.000. Sangewu ndak. Piro? Iku 12.000 pian. 12.000? Ya, Ngono tok, 12.000. ke KBB iki. Dolan. Iya. Ketolane kok sepi banget ngene. Ngombene duduk iki terhaling. Kok aku bingung. Iki lha wis. Apa? Abang beranang-beranang. Enggak. Wis. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kali ini kita mau silaturahmi berkunjung ke salah satu teman. Sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Happy New Year.